Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Jane. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawan itan iti 30, ngem nagtalinaedak a single. Iti daytoy nga edad ko, kasla na po kawen ti interes ko a makiasawa, gapo iti kapadasak ken ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jane, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakariing kamot gaya man, Jen, anak ko. Kaririing ko, nanang. Ay nagsapa nga imay ni RJ dito'y balay. Nakaturog ka pa lang amin itay. Amok nga umay, isong arod anaturog ak. Unay keter aramida mon iti boyfriend mo, anak ko. Ay nananang, kakaiso na a day off ko ita. Kaya't ko ti agtali na dito'y balay. Uray ko maano kinasaritam mo. Maumakan kwa na, nanang. Anya pa'y laeng nga iti makunamkin ni RJ kat nakaan-anos. Nagsingput abaro. Ay na. Itimplaan dak man ket di iti juice, nanang. Masadutak ato makder. Kan di tayo man napagtungtungan ng dayjeng RJ. Tauray nagan na laeng. Jak kayat amangeg. Oh, friend, kumusta nga iti day off mo? Hay, nagmalmalang maka nagbuybuya. Kinan ko amin na kayat ko akanan. Nag-beauty resak, Ikat nasaya at ano kasta? Di mo ibagbagakan ni RJ, Imay ngamin iji balay. Tungtungan mi ngamin nga ag-date kami. Amon tinaramid ko. Tinurugak. Ay, isumot lagayam nga imawag ka niya. Ha? Imawag kan ka? Anya nga itimbagana? Pilpilitin na nga awagan ka, ta ipalagip ko kan ka, jay date yo. Mabainak mo't nungay agungot ka, kat day off mo? Imbag ta di mo inaramid. Talaga akagura ka no inaramid mo. Isungarod asaan ka nga inawagan? Jackman amo no apay akastoy tiriknak. Love mo ka di pa'y laang ni RJ. Kasla saanon? Sayang mo't ati 5 atawon a relasyon nyo. Naumak nga rodon. No naumakan, di i-break mo. Maasyanak mo't. Jack kayat amasakitan. Nasaksakit no ilamang motipod no ariknam. Uray masaktanan basta maibagam tiriknam kankwana. Panunutot pa'y. Ala, agmerienda takit din, tani. Mabisina kun. Jen, anak ko, adda bisitam. Jen. Wan, amok asi ka. Nakitak jay motor mo di tarwar. Ay saan ka kadi nga agong ungot kan ko, anak ko? Tanagbayag na ka nga inururay. Nabanugak laang. Agong ungutak mo tayo. Ala, panawan kayon dito'y salas, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Apay nga imay kapay dito'y balay mi. Pasensya ka, Jane. Saan kamot ngaminan nga ag-reply kadagit ti text ko? Awagan ka. Wen, tabi si ak. Narigat ka di nga awatan dayta? No ibagam abisi ka, maawatak matkat. Nasakit ti ulok. Kaya't kung tiagin na. Agawid kan. O sige. Kaya't ko lang nga ibaga, nga iayatan ka. Kaano ta nga agkita? Nagkita tan. Anya pa'y kumati kayat mo. Awagan kanto ka dilat ta. Awan pa'y wayak ita. Busy ak. Kaano nak nga ron nga awagan? Basta, di nakman kulkulitan. Tadyak kayat tinakulit a tao. Unay kan, nagado tilalabaak. Ngam dinak matlasar dengan nga awagan. Kadoan naklaang ba't nga umay ag-shopping. Apay nga min adi mo ayaban ni RJ. Nagboring nga rod akadwa day dya tao. Nagapa kayo? Inong taka. Asano? Nagkulit. Mapanpay dya balay mi. Isumot lagayang nga imawag manin kanya. Si kalat tagam ti pagipulpulungan na. Katuan, ibagbaga na amin kanyak dagiti sakit tinakam na. Bayang? Among masyanak kan kwa na. Nagbayat tupay aluklukwan. Uy, sapay uray mo na ikatawa ha. Di ka lang maasyan. Ay, Jackman amo na nga paya kastuya.
Numaminsan, mariknak nga ay-ayat. Numaminsan, kaslasan kumata na kayat. Ay na, kas kala teenager. Isardeng mo kumantikas tangar aramidam iti boyfriend mo. Ay, Sarah, dahil man dyan kayat ko abag. Umay ka, mapantakitaan naman ti presyo na. Apay akaslawang gaganay-gayam ngagtrabaho dito italyer. Pampanunutak namin. Kaslasan ako nakayat ti girlfriend ko. Ha? Ay kat nasken ngagsarita kayo. Ano kasta? Kagura nakmat nga ron no teksak. Ay kat no kasta. Ang mga no talaga, asaan na ka nakayat? Tapno jak unay pampanunutan ti problema. Agtrabaho ang agtrabaho. Ayong gayam. Agawid ka masapa ita. Sikapay laeng nga ron ti agtrabaho dito italyer. Sige Tapno jak unay pampanunutan ni Jen. Daw mauawag ka? Milagro. Ni Jen ti umawawag. Sungbata madagos. Sige. Hello, babe. Hello, RJ. Mabalin ka din nga umay nakalaon dito opisina mi. Maditirik nak. Agkakapsutak mo tan. O sige, umaya ka dagos. Urayan ka Sige, umaya kon. Bye. Pasensya ka na, pare. Sa anak ang makapagtrabaho ita. Kasapulan nak ni Jen. Ay, kunak no ag-overtime ka ita. Intun maminsan to. Ay na, madanagan masakit ni Jen. Agyaman aken ka, RJ. Taindiritsom dito'y ospital ni Jen. Awan anyaman na, nana. Simruman tay sigod asakit na. Ti migraine na. Awan nga rod, nana. Kuna ti doktor, anaskan nga agtalin na adpailang dito ospital. Ay, kaasimot ti anak ko. Sa anak mo't nga rod ang makapagbantay. Tabawal ka no ti senyor dito ospital. Siya kung timang bantay kan kuana. Aramidom na ita, baro. Una na. Aramidak ti amin para kan ni Jen. Ay, agyaman akunay kan ka, baro. Nana, Nakariing ka, Jen. iyalaan dakman iti danom. Mabitlaan. Siya kung timapan mga ala iti danom. Sige, barok. Makitam na ita kinaanos ni RJ. Iso lang arudan tinangyagkan ka dito ospital. Iso pa'y timang bantay kan ka. Nanang, amok da ita. Iso asaan mo nga apapaan, anak ko. Talaga nga ay-ayatin na ka ni RJ. Babe, makarwar kan dito ospital. Ang sakbay na. Ibusampay da ito'y ginatang ko akanam para kan ka. Tapno pumigsa ka. Katwan Subuan kan. O sige. Nag-sweet ka matan, babe. Kumusta kan? Uy. Nag-sweet kayo mata. Sana all. Sarah, umay ka dito Agtugaw ka. Umay ka bisitaan. Sige Panawan kayo, pay. Thank you, babe. Uy. Nakita ka subsubuan na ka ni babe mo. Boyfriend ko matgayam. Kasta kumaaka na yun Saan mo nga apapaan? Oh, kumusta di opisina? Ay na, saan mo nga apampanunutan iti opisina? Talaga ma-stress ka. Di panunutam, in love ka. Oo. Uy, lumablabaga nagiti ping-ping na. Talaga nga in love. Saan ka unay ngamin nga agbisin? Tapno saan asumruday ta migraine mo? Amok. Anya kalakit din Diyak kayat nga agsakit ka manen. Diyak kayat amasaksaktan ka, gapo iti migraine mo. Agyaman iti kinaanos mo kanyak, babe. Uray no kanayon kang apaan. Naanos kalatta. Babe, panagkunag. Nas ka na pagtungtungan tan, ti maipapan iti kasarta. Agkasartan? Kaya't mo nga agkasartan? Nabayagan ti 5 taon na relasyon ta. Naananay mat siguro day ta panawan. Tapno mamamuta ti tunggal maysa. Apay kit din na saan? Ay na, agyaman na. Maragsakan aglaunay, Jen.
Kat itatay manugot kan, naskan aplan muntan ti panagkasarta. Jen, busy ka di? Medyo, ada ka di ibagam? Uy, congrats ha. Engage ka gaya man. Nakaamwam? Nalipatam ka din. Kadno impose mo di Facebook account mo. Aywan gaya man niya. Kaano nga iti kasaryo? Saan may pa yan na pagdesisyonan tipet sana? Isumot lagayam asaan na kun nga awagan ni RJ. Taawan mat gayam problema nan kan ka. Amom, naamiris ko ang love ko gayam ni RJ. Rumbang laang akasta. Apay kumaasaan mo nga ayatan ni RJ. Kat nakaan-anos a tao. No siyakla amay isa, nasken laeng agkasar kayon kin ni RJ, anak ko. Wananang, napat ganon day tatarigagay mo. Ni RJ ti agbalin amanugang mo. Nasken amaamuan dagiti kakabagyan tayo nga agkasarkan. Ala, awan pa'y petsa ti kasarmi nanang. Iwaragawag yun adagos. Ay na anak ko, sigurado nga ado akakabagyan tayo ti maragsakan. Umay daamin iti aldaw ti kasaryo kin ni RJ. RJ, apay nga imawag ka? Diyak ngamin makontak ti number ni Jen. Simrak ka di iti trabaho na? When mat, simrak? Kaya't ko kumakasarita. Mabiit laang, tamapan ko kasarita. Naka-silent manan siguro ti cellphone na. Busy ngamin. Mabiit laang kay nakasarita. Jen! Jen! Oh, apay. Ni RJ, kaya nakangawagan. Ibagam, busy ak. Isuday di ka sa sarita. Ibagam, asyak tulatan ti umawag kan ko na. Istogbo. Hello, RJ? Wan Sara. Nangagkuting bagana. Agyaman na ka. O sige nga, Rod. Bye. Jen, okay ka lang? Okay ak lang, mat. Madi ka ditimod mo ita? Iso asaan mo manen akayat akasarita ni RJ? Ay, makaumamat ngamin. Inedop ko pa yan ti cellphone ko. Diyak pa'y lakayat akasarita. Tanagado ti trabaho. Saan na nasaya timod ko ita? Iso asaan nak maungtan, RJ. Nasurok may sa oras ang nagururayak dito restaurant. 5 miisang dagiti in-order ko akananta. Kat, kagura na. Ibagam lang ti sakit tinakam mo. Kaya't ko lang apagsaritaan ta kumati kasarta. Awan ti kasar. Oh. Jen, Agbreak tan, RJ. Nauma akon. saan mo mat ko mga aramidan data kanyak? Saan na kon nga awagan pa'y? Kasta ka di kalakakan kati amin. Pangasim, Jen. Ibagam kuma nga ang angaw mula ang dayta. Nakigtutak iti desisyon mo, Jen. Apay nga resign kan iti trabaho. Kaya't ko ti umadayo. Taapay. Saan ka kadian naragsak iti trabaho ditoy? Kaya't ko lang masabalyan ti aglawlaw ko. Dayta ka diti rason. Iso nakipag-break kan ka ni RJ. Imbaga na kan ka? In-break mo kano. Nasakit tinakom na. Naamiris ko ngamin, asaan ko nga ayatan. Ay, kasimot ni RJ. Kunana pinagay ayamam tirik nana. Nasakit mat kanyak ti panang i-break ko kan kuana. Ngam kasapulak tinananay apanawan tapno makapagpanunutak. No talaga ada kami to ti agkagasat, ti agsabat tulat ta ti dalan mi. Kalpasan ti pito atawan. Kunak nuad dan lalaki ngayam amom kanyak. Napanak laang nagtrabaho iji adayo a lugar nanang. Sa anak-anapan nagbirok iti boyfriend. Agbakbakit ka kadilatan abalasang anak ko. Nagsubli gaputa tani RJ latagayam ti kayat ko. Ni RJ, agkita kayo pa ingata. Apay kit tinasaan.
Bisitaak ni Sara, ta kumustaak. Amangan no mabalin nak akadwaan, tapno agkita kami ka ni RJ. Jen? Kumusta kan, friend? Nakigtot ka nakakita kanyak? Ha? Masikog kagayam? Wan, may kadwan a baby daytoy. Ay, imbag man. Siya, single ak payaging gaita. Sino nga'y tinaasawam? Sweetheart, nakasagana kan? Jen? Ni RJ, ti asawak. Kasta ka di? Sumrak ka, Jen. Saanan? Agawid ako na. Sumrumanan ti migraine ko. Nakita ken nariknak a naragsak ti pamilya da Sara ken RJ Mystery Lonely. Awan sabali a pabasulek no saan ato'y bagi. Sayang dagidi a panawen. Ngem jakon maisublipay tinapalabas. Tuy pagayam mo, Jen. Pagayam, Jen, saan mo nga'y ayan ti bagim? Ta saan pa'y analadaw ti amin? Padasem ti agayat manen. Ket iti day ti agundaway, sapay kuma, taam mumon ti aramidem, tapno agtalinaed tinaragsak, a relasyon. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan a Jen, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.